Emsebentini lobo wendelo esontfweni lenjabulweni FEA eNkutseni, Sibusiso Bhembe losisebenti semsakato weTitfombe iSwazi TV wente sethembiso semshado kuNothando Mamba longuthishela. Lo msebenti bongenelwe tihlobo nemndeni yalaba lababili nalabasebentisana kanye nabo. Laba lababili bente sethembiso semshado embi kwelibandla kanjalo nasembi kwabafundisi babo. Nejayo zala ngoSibusiso wakwaBhembe. Umfundisi Macanza Mamba welibandla le-FEA ayala laba lababili uthe kuyindvo lenhle ukuthi kutsandzana kwabo bakwende kube sebaleni bakwende nasembi kwelibandla. Wathi engagement ayisiwo umshado, ngakho-ke kubhekeke ukuthi bachubeke batigcine batiphatse kahle kude kufike ilanga lemshado. Ayiphathwa kahle lento nalamhla kusiwo umshado yi-engagement batoganana babemamba basetawuhlala nalomnyabele akuthindwana nakwenda utawonakala. Ngiyawumqosha uNkulunkulu, uyathi uNkulunkulu muhle akunenzaba kuthiwa ubaqali naye itolo, kodwa nase umbita nje uthi hey Nkosi woda kunayinto yami akabaleki ubese uyedwa utawuhamba nani. Laba lababili-ke babese baphana tipho kukhombisa lutsandvo lwabo. Endzabeni iSwazi TV kubika Giyani Msibi nina Ernest Mabaso eNkutseni.